Magrasyang bengi po kay katamongan. Yabe talaking kay katang panalangin kaniting miso. Ding kapasalamatan na yampang dari. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Seo and family. Chito Carreon. Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Eugene Esteban. Engineer Raul Canlas and family. Jan Bumanlag. Aguilar and David family. Erwin Jan Maniago. Lourdes G. Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Rodel and Jennifer Romero. Sally Capili. Robert and Janet de la Cruz and family. Jonathan and Araceli Langit and family. Rosnelia Guanlao and family. Ernesto and Rowena Laksamana and family. Guanlao family. Mr. and Mrs. Oscar Acude and family. Mr. and Mrs. Diosdado and Vizcaino family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Jean Galura and family. Alexander Nicdao and family. Ros V. De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Mrs. Babylin Maglaki. Dr. De Jesus and family. Mr. and Mrs. Arthur Celeste and family. Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family. Margarita Rosales Pineda and family. Marife Pineda Rivera and family. Moises Nino Pineda and family. MCFR Pineda and family. Edmund Sampang and family. Angeles Manganti family. Irene Rivera. Mrs. Corazon Dumandan and family. Donato, Christy, and Nirvana Dumandan. Zach, Carlos, Catherine Sadsad and family. Ellie, Early, Rose, Jan, Joel, Manulit and family. Valentino B. Angeles Jr. and family. Obdulia Liangco and family. Joji Velasco and family. Orlando Calacyan and family. Jill Manangkil. Beth Laksamana. Ana Bayang Hipolito. Madeline Gomez. Lucy Cruz. Beng Chua. Mirna Hipase. Baby Aison. Marisa Narciso. Edmundo Dumandan. Edison Galoso. Jenica Galoso. Mr. and Mrs. Jesus Rivera and family. Mary Claire and Bernadette Celis. Casa Esmeralda. Mr. and Mrs. Jason and Lil William. Mr. and Mrs. Jason and Sheila Marie Castro and family. Zenaida Capili and family. Manny Capili. Paul Angelo Sampang. Dali M. Yambao. Sosi Malusong. Elio Biangelas Jr. and family. Aprilan Angeles Cambronero and family. Julius Ryan Angeles and family. Paula May Angeles and Aldrin Paul Tarok. Emmanuel and Kathleen Joel Angeles. Rowena Dingal. Melanie Dingal. Raven Dingal. JJ Lotlot Palyasigi and family. Adoracion Manalo. Mr. and Mrs. Abner Mutuk and family. Makanyan mo naman yabe, talaking panalangin tamo, ding special intention dari Janet Terrado, Arnel Terrado, Orginel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Merly M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Angel Bautista IV, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leyan Macapagal, Ariane Garcia, Joanne Abigail Tuazon,
Sel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Al and Lisel Vitug para king karelang good health, Yuan Inigo Emmanuel, Caroline Gimutea, Yuan and Yuri Garcia, Cheng Dan Malyari, Isabel P. Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Eduardo Tuason Jr., Palyasigan Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Jinky Rivera Soto and family, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Miari G. Balingit, Maria Angela L. Angeles, Edison and Joyce Ann Galoso, Joyce Ann Galoso, Hermina Trinidad, Melo and Sarina Briones, Stacy Castro, Joyce Ann Isip. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorin Hope Matito, Architect Ted Narciso, Raymond S. Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo R. David, Madonna Pahita, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Nolila Gamayo, Marinicol Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Rolando Rodriguez, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Angela Ginto, Gemaline M. Garcia, Rodimo Yargas, Rico Sabado, Melody Cruz Ohail, Nolila Gamayo, Luciana Huben, Cheryl Bacani, Alma D. Macali, Ferdinand de la Cruz, Faustino Ibarra Jr., Reynaldo Macapagal, Graciela Mortel, Jacob Chico, Roderick Holgado, Aldos P. Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon M. Escoto, Alberto N. Aleli de Jesus, Raquel de Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Angelita Canlas, Erlinda Bautista. Yabetala naman po king kakatang panalangin ding donors para king bulanan ning Disyembre, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes O3 YMP, Winnie Josephson, Ferdy and Didi Soto Ermitanyo, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, Sally Capili, St. Francis Printing Press, Eliza Guevara, Luz de Leon, family of Renato and Gloria de Jesus, Consolacion Castro and family, Bernabe de Jesus and family, Martin Joseph Mercado, Mariz Mercado Nepomuceno, Julius Nucum, Terry de Jesus Ramos, Dr. Ricardo de Jesus family, Almario Juan, Patmans Bridge, Benji Garcia, Raquel Olalia Deirit, Irene Rivera, Peter Mercado, Lourdes O9, Paulo Bello, Pamela Gogna, Jessica Del Rosario, Joanna Versosa, Catherine Oralba. Para karing kapatid tamong miyangon na biye, manalangin tamo para kingalangagang kapayapan dari Francisco Boy Labarias, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Baligtas, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sublan, Leonor Yerlung, Teresita Mercado, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura. Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan,
Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero, Pacencia Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honabi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Manuel Beltran, Florentina Yumang, Anastasia Canilaw, Marcelino Canilaw, Migueles Sumanganday, Marcelino B. Canilaw, Arnel Garcia, Marvin Dingal, Rogelio Soto, Raymundo Soto, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalong, Purita Sapanta Sampang, Escolastico Yalong, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Senior and Eufrosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi Maningas, Estela Legamayo, Felix Pineda, Pasita Ginto, June Trinidad, Antonio Sigua, Jelma Rivera, Rosano Rivera, Norma Mangune, Jesus Mangune, Leonora Naring Florencia, Jackie Garcia, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marik Renzi Tarok, Among Sison, Filimon Marina Katakutan, Benvenido Sr. and Isabelita Castro Rivera, Purita Resido, Nasenciana Malig, Estela Legamayo, Alan Guzman, Luis Alenio Sr., Encarnacion and Ernesto Villanueva, Carmelita Sakay, Danielo Cabahog, Gaudencia Balbag, Victorino Capili, Dominga Capili, Reynaldo Flores, Renato Sunga, Jose Sigua, Josephine Pring, Anthony Sigua, Chofilo Dumandan, Presenciana Manalang, Benito Lusong, Francisca Lusong, Modesto Lusong, Enrique Lusong, Rolly John Talento, Abel Resido, Anastasia S. Canilaw, Beatrice Mutok, Ernesto Supan, Kambedring Sablang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagyo ng iba, po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayo, kaniting misa, ing solemnidad ng Maria, induning Diyos. Pasalamat tamo king Diyos, dinina nakatamong 2024. Pasalamat tamo mo naman, didina nakatamong 2025. Payantabi tamo king Birhen, ban kanita maging indu tayo, king kaya katamong pamaglakbe, king biye at kasalpantayanan. Sisyanta lang yan rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iyagkastang miyag nanagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanika po ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen. Karing sa blangangelang pong banal, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, king kapamilataning banal ng pangaindu ning Nuana Virgen Maria, biryan mong mipagkalub king meto ketawan, ing kalam ning bie alanganga. Kamtan mineman sana ing masikan ng pamamilatan ning Virgen Maria, ngining king kapamilatana, mi pasubalian kaming tinanggap king mismong panibataning biyemi. Iapinik Yesu Kristo ng anak mo, ampon ginumi, ang mabibiyan pon magari kambemo, king kami atunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning bilang. Ing ginumig salita kang Moises at ngana. Sabyan mo na manini kang Aaron, ampon karing anak ng lalaki. Makanyan nyo lang bendisyonan ding Israelita, ngayong sumabi karela. Ing ginu panuwana na kayo at ingatan. Ing ginu aslagana na kayo sana king lupa no, at pagkalupanan king grasya no. Ing ginu pakit niya sana kaya kayo ing lupa no, at danana na kayong kapayapan. Makanyan ding awsan ing lagyo ko karing Israelita, at ako bendisyonan ko la. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kalunusa na katasanin ng Diyos, at panuwana na katamo, at sundagyasan ng masala, ing lupa na kekatamo. Kanita, ing labwad, akilala na laring dalan mo, at ding bansa, abalura, ing makaligtas o upaya mo. Ding bansa magsayala sano, ampong pasidalit mit mong tula, ampat ika ing mimiral. Panibalan mo la, king katuliran ding sablang tao, ika ing tumayid karing bansa, ketiking labuad. O Diyos, bustan mong ding bansa, puryanda ka. Puryanda ka sana ring sablang tao. Bendisyon na nakatapasanan ng Diyos. Ang gaking mikatakot la kayo, ring sablang sepo na ning yato.
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Galacia. Dapot inyang miras na, ing mituldong panahon, ing Diyos, tinubod na ing anak na, mibait ya king metong nga babay, mibait ya king sakop ning batas, banalang at busan, ding sasakupan ning batas. At ba nakatamong papalyarian, mayampun ang timong anak ning Diyos. Bilang katibayan, king ikayo, anak na kayo, ing Diyos, tinubod na ing espiritu ning anak na karing puso tamo, ing espiritong mamawos kaya, Aba, nga nawari, tatang. Iti ing makapalyari, king ikayo, anak na kayo, nakayupin alipan pa. At nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibiyena naman ke kayo, ing sablang mga intulid, karing anak na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King milabas sa panahon, ing Diyos migsalita yang maralas, king kapamilatan daring propeta, dapat kareting talwingaldo, migsalita ya kaya katamo, king kapamilatan ning anak na. Ing ginumanatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Inya marapal lang minta karin Belen, at ikit de karin i Maria, Jose, ating bingot ang makakera king lalabangan. Inyang atang alanda ito, pemalitara ing sablang dimdam da tungkol king anak. Ding sablang me karamdam, me nga pamulalala, ketang belita rakarela ding pastul. I Maria pin tindana na iting sabla, pi bule-bulaya na king puso na. Meko na lakanita ring pastul, paligayan de at pupuryan ing Diyos, king sablang dimdam ampon tengalanda. Yang iya itang sinabi na karela ning anghel. Kalabas ning parominggo, inyang miras na ingaldo masirkumsisyon niya ing bingot, pemalagyan deng Jesus. Ing lagyong binye na kaya ning anghel, bayo ya pa
mi pangagli. Iting mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bengip po kaya kayungan. Happy New Year po. Especially in 2025, uling Jubilee year. Ating pekatema na hope, pag-asa. Nga pepalwal yung dokumento ing papa, ing title na Spes non confundit. Spes, hope, non does not. Confundit, disappoint. Hope does not disappoint. May atong yung klaseng dokumento, bull of indiction. Yung indiction, buri ng sabihan, proclamation o solemn declaration. Ing bull, may atong yung solemning dokumento. At inyang tatak malutong tinta. Ito yung tanda na ning may atong bull. Matas yung dokumento. Papalwal yung bull ing papa na yung magdeklara yung metong santo. Ini metong yung bull, solemning declaration of the ordinary jubilee. Ordinary, uli na ning every 25 years, ating jubilee. Ating extraordinary jubilee. Keng 2033, extraordinary jubilee uling 2,000 years anyang luntoy ginutamong Yesu Kristo king kayang kamatayan at pangasubling mebye pagsadyan tayo ito. So ordinary jubilee of the year 2025 is Pope Francis, anting obispo na ning Roma, ausaning sarilang servant of the servants of God. At makayadress ya iting bull. Kaya katamungan, magnasa, ating pag-asa, karing kaya katamong puso. Umpisan tayong mapila na sa sabiyana, nga na, in the heart of each person, hope dwells as desire and expectation. So may ito nga pamanintindi king pag-asa, king hope, desire, expectation, kapagnasan, asahan ning puso, kitang masanting. Kita mo mamasa, kitang madalumdum. Kitang masanting palagi. Mapalyari king paintungulan. At ing amano na ning Diyos, so panakatamong mantun sangkan para matda ing pag-asa nune sunlagyo ing pag-asa karing puso tamo. Hope does not disappoint, spes non confundit, kasi ing Diyos, tigtugne ing lugod kaya katamo. Kapaminatanan ing Banal Espiritu. Another way of saying that is, Christian hope does not deceive or disappoint because it is grounded in the certainty that nothing and no one may ever separate us from God's love. Ating kapanayan, uling ligura na katamo ning apong Ginoo. May aburay itang lugod na ito. May apat da yung lugod na ito. Uli na ning mabiyayang lugod na ito at intamong pag-asa. Ngayon sa salubungan tayo in 2025, nanong mayap ing pagnasaning puso mo king banwang 2025.
nanong laman ning puso mo, nanong masalang asahan mo, pagnasal mo. Kasi sigurado yung kapanayan, uling kaluguran na kaning Diyos. Itang kaya kang masanting apanayan, sigurado yung datang, uling alang nanumang makapakiwa, pakawani keka, king lugod ning Diyos. Ating amano na ning Diyos, sa upan na kang mantun paralan, bantumibe, ingke kang hope, ingke kang kapanayan, itang pagnasan ng masanting ning puso mo. So masanting yang disposisyon po ini, king pamanyalubong tamo king 2025. At ing sasabihan ning Ebanghelyong binasa tamo, di na nakatamong ideas, nung nanoya ing pwede tamong panayan ngening 2025. Muna, ding pastul. Kaya ning binasa tamong Ebanghelyo, ing anghel, pintalano ring pastul, at belitana nala. Baloy po ring pastul kanita, ken lang luwal, makatoknang, king marangle. Aldot bengi reng kaya beda ring pastul, animal la, tupala. Nga napin pong Pope Francis, kareng pari ang pong bispo, go out and smell like the sheep. Kasi mabulok la ring tupa. Aldot bengi, den kayabe da ring pastul, den tupang mabulok. Anyapin, uling kayabe da ring animal, marinat la. Ating turing da ring pastul, marinat. Anyapin pitatakutan do ring pastul, edo ring lapitan. Pero yung anghel ning Ginu, pintalana la, belitana na la. At dimdam da king anghel, king mibait kiya, ing talapagligtas. Oy ni ing dimdamdang mayap a balita, mibait kiya, ing talapagligtas. Kakadwa, anyang dimdamda ito, mintalaking Belen. Marapal lang mintaking Belen, at ikit de, Jesus, Maria, ampon Jose, makabalot siyang lampin, king lalabangan, oy ting ikit da, anyang mirapal lang munta. Kunin ang sabihan, itang dimdam da, ibat king anghel, peniwalan da, masanting yo, anyapin mintala. At kaibat, uling itang ikit da, tutuya ing sasabihan aning anghel, kinargada ito. Mekolat pemalitado. At meniwala la rin mekaramdam karela. At kabang mamakolat pamalitade, nga ng Ebanghelyo, paligayan de at pupurian ing Diyos. King sablang dimdam da ibat king anghel, kitang ikit na king lalabangan, mesayala, pinuri ding Diyos, kasi alalang kwentang tuturing da, pero meging maulagalang ini. Tinanggap lang maya pabalita, at meging talapagdalalang balitang mayap kareng aliwa. So, nano yung kapanayan, nung lawenta yung karanasan dareng pastul, maya pabalita, dimdam de, ikit de, pemalita de. So, ing maya pabalita, mayap ka. Mayap tamo. Ngini po sanang 2025, ing lawenta mo ing mayap, ing masanting. E tamo maimut, manakit mong manakit mali, o kaya madalumdum. Mayap yung yato. Lelanganan nga pong gino'y yato.
Yang tutok ng antamo yung yato. Maya piya. Yung yato provides us with pamangan, hangin, pagkabiye, maya piya yung pamilya, at yung tamong lulugod kaya katamo, maya piya yung biye, mangis nawa tao, mas masanting yung mabiye, kaya sa aking maging alu. Mabiye ka pa pero singap-singap ka. Mabiye ka pa mo rin. Maya piya ingino, o hining dalan tamo, o hining panenayan tamo. 2025, maya piyang balita, Jubilee in 2025. Kakadwa, ing Birhen Maria, adwa ing Gewana, tindana, no? Ing may palyari king biyana, ing pamandalo na ning Diyos kayo, belitana na ning anghel, maging induna ka ning anak ning Diyos, tindana na, ing kayang megnervyos ya, may kakunuya, nanong buri ng sabyan nini, tindana na, ing pamandalo na, kang Elizabeth, kang Isabel, tindana na, tinanguya, kinghapong gino, marapat ka na ako, inging kasmong amano, tindana nong ning Birhen Maria deti. Tindana no, ing pamandalo daring pastul kayo. Kakadwa, pibule-bulaya na, ing karanasan, muli nabas kayo, nune tinahimik ya, sinimpa na keng puso na, mekad mengutang ya, makanano kaya kayang paragulan, Jesus, bahan kanita lumino kayo, at inyang misyon, dininanin ng Joseph pang misyon, at itang misyon na ito, akit tayo kayong lagyo na, pota. Makanano kayang paragulan, ining anak na ng Diyos, bahan kanita, masanting ya ugali, nano kayang maging ugali na, nano kayang ugali ng Diyos, pibula-bulaya na ng Birhen Maria yan. Makanano yung ugaling apong Gino. Bahan kanita, atruke inganako. Makanano keng ilapit ininganako, kingapong Gino. Bahan kanita, anak yapamo, misani neng lalapit kingapong Gino. So tatandanan, ing milyari, bulayan ing malilyari, manintun kabaldugan. Nano yung kapanayan king karanasanan ng Birhen Maria? Kabaldugan. Meaning, ing kabaldugan, magumpisay kang pamangutang. Nang buri na sabihan. Nang palagay na kaya. Nanong sasabihan na karing ama nung gingkas na. Nanong buri na sabihan, panekong manguku, pa-doktor ka. Nanong buni na sabihan, patseminta ko king shrine, malwalas ko panamdaman. Mangutang, atin tamong kapasidad, ing balang metong kaya katamo, migunam, pibule-bulayan, maninton kabaldugan, atin tamong ang kapasidad, oy ni ing metong karakteristik na ning Birhen Maria. Anting Indu, pwede tamong pakyapusan, lalo na ring Indu. Manahimik. Silence. Biyasa yang manahimik. Kayang pamanahimik, pilalasana ing pamandalo na ningapong Gino, pilalasan na ing kayang pangayima. Conscious ing Birhen Maria, induna ako ning kabubugtungan ay anak ning Diyos. Pepakargani ning apong Gino, ing kayang anak kanako. Kayang katahimikan, pigo naman na, discernment, diniskubrina,
ing kimot ning banal espiritu king malilyari king biena. At ing metong quality na ning biyasang maninton kabaldugan, yapin itang biyasang pitayid-tayid na ing banamo isolated events king biena. Hapitayid-tayid na manakit yang one thread, two threads, direction, kabaldugan. So, kapanayan, ing kabaldugan, masanting yang pagnasan ning puso. At ataulian, nga na ning ebanghelyo, ay niyang masurkumsisyon niya, pemalagyon ding bingot Jesus. Ing buri ng sabihan, ing Diyos magligtas siya. Ing buri ng sabihan, Emmanuel, God with us. Neng at tsuya kaya kataming nga pong Ginoo, liligtas na katamong pane. Abaya na katamong pane. Yesu Kristo, melanyaya anting Mesiyas para king kaya katang kaligtasan. King lagyo na ng kapanayan tamo, kaligtasan. Yaing ultimate amayap, apagnasan tamo. Kaligtasan is biye alangang, biye king banwa. O iting sasabihan ng Pope Francis king spes non confundit. O ining kapanayan, o ining masanting apanayan, pagnasan, parasan, ing biye alanganga, in between ating challenges, ating problema. Pero akabyusan tamo ito, uling kayahabi tayo ingapong Ginoo. Akabyusan tamo ito, uling ingamano na ning Ginoo. Panay nakatamong inspire, talakad, lampasan, ing kaya katamong kapag subukan, hanggang biras tamo, king ultimate hope tamo. Yapin ning kaligtasan. So, panalangin tamo po kaniting misa. Naning maya papagnasan ning puso mo king banwang 2025. Sana rin ning atlong areni. Maya pabalita, kabaldugan, kaligtasan. Malagwalang tandanan, ilareng kakatamong ilaman keng puso tamo. A hopeful New Year po kaya kayo man. Talagad tamo, ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, si panglubos mayupaya, linalang King Banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong a ginutamo. Tengagli King upaya ning banal espiritu, hibait kang no na Maryang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, hipa ako King Cruz mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo sinubli ang mebye, kepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos si panglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ka naman keti, banmukum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Akapulungan Katolika, King Pamisamakding Banal, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang Miyering Mete, at King Bielanganga. Amen. ingin duning Diyos, iying pekamaulan ng bansag Maria. King kapakumbaban ampon katapatan, bait ni inganak na, ingalanggang anak ning Diyos, ingamanong mi katawan tao. Abayan tayang eni, King panalangin, lumapit tamo king ipa at ipakibat tamo, Ginoo pakaluluan mo kami. Ulitan tayo. Ginoo, pakaluluan mo kami. Para King Banal Kapulungan, mikakablas kang Maria. Bantapat tayang adala Yeso Kristo, King Yato. Manalangin tamo, King Ginoo. Ginoo pakaluluan mo kami. Para ka ring sablang tao at sulalam ng kalingapan Maria.
ban kaniting daratang nga banwa, tamasanda ing kapayapan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring masakit, ding pakakalulo, ding maliligalig ang ponding mi pabustan, ban mi pakas nga wanla, king kapamila taning mayupaya ng pamangambil ning induta mo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring sablang pamilyang magmasusi king bayong banwa, makapakirakela sana king sayaning pamilya ning Nazaret, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Oy paning Ginoong Jesucristo, pakiramdaman mo laring panalangin ning balayan mo, amitipon ban parangal king kabanal-banalan na induning anak mo, ing talapagligtas mi ang mabibiyang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri ang po ni kaligaya ning lagyo na, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos ay pami, kaya kamagmula ang pon bigaganap ing sablang kayapan.
Ipagkaloob mo sana kaya kaming matulang magmasusi, kaniting fiesta ng Maria, inginduning Diyos, king nung makanano mo lang makapaunang patakman kaya kami, ring bunga ning grasya mo, king kapaminatanda ring banal na misteryo, umemin ng gampanan kagum ning anak mo, makanyan mi mo naman sanang matulang kamtan keka, ing genapanda karinbanwa. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kekan yat timurin, nayo ring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka, at ing parangalan samban ampon ibulalag daka, kaniting kapag masusyan ning pangaindo ning nuan na Maria kapilan man Virhen. Uling pengagline ing bugtong ay anak mo, king upaya ning banal Espiritu, at samantalang eme bawas alinang ing pangavirhen na, bayit ne ketiking yato ing sulong alanganga, Yesu Kristong ginumi. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa ating metole langan matampanak ang pupurian, uling king kapaminataning anak mo Yesu Kristo ang ginumi, at king upayaning banal Espiritu, pagkalaman mong ing sabla, layon pa banalan mo. Alakang tuknang mititipon king banal na kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing dalisye daon miyang pangyo, king ikaligaya ning lagyo mo. Uli nito, o ipaniga po mi, palukob ampon pabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ampon daraon mi keko, ban magawalang katawan ampon daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amin nabilin ke kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayayo, kinuane ing tinape, pasalamatan na kat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang neiti karing disipulo na at ngano. Kunan neiti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't mingapunan, kinuha na kalis, pasibayo pasalamatan na kat pinuri, dinwang neiti kaning disipulo na at ngano, kunan neiti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon na langanggang tipan, ami bubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran daring kasalanan.
Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing makaligtas ng pamailasa, ampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, at ing pamaitas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon miya kaya kabilang kapasalamatan iting mabye, ampon banal a sakripisyo. Balikdan meng mitmong pakalulu, ing ayin ning banal a kapulungan mo, at kilalanan me ing midawon king bieno, pauli ning sakripisyo ning kamatayan, biryan mo kaming misut keko. I kaming mipasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang dawon keko, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening Nona Maria, kapilanman Virhen, ay induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo, kambering nuan mong apostol, ampon maligaya mong martir, at ding sablang banal, paulining pamamilatan do, manalig kaming mirinan, kasaupan alang patanat, king arapan mo. O ipa, itisan ng ayin ning pangasut mikeko, pasulungan na ing kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla king mabilog ayato, pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal akapulungan mo, akasalukuyan maglak beket king yato, kambening talasuyo mo i Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king banal akapulungan mo, at ding sablang tao ay kuwanang tinipon ning anak mo para keko. O mapamakalunang ipa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayango na biye, at ding sablang keka may matula ampon may muna ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, aking ulin na pagkalumuking yato, king sablang bage mayap. King kapaminatana, kambena ampon kaya, kagum ning banal Espiritu sablang parangal ampon ligaya, keko Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon ni manalangin tamo miyapnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katnamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling ke kain kaerian, ating kayo pa yan, ng poning ligayo, manggaking alanganga. O Diyos, sa ipami, ang ginuming Yesu Kristo, sinabi na kaning apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, nunaing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaning ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Pagit tamong ening mikakami atong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niya'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pasalamatan da ka king banal a sakramentong matulaming tinggap ngeni. May mga intulit kami sanang miras king biya alanganga, ikaming sablang matulang pupuri, king Nuana Mariang Kapilanman Virhen, induning anak mo at induning banal a kapulungana. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lukluk kayo po. Talakad langan po rin ima. Bendisyonan tala rin ima. Diyan mo pong ima, ilang talakad na yan. Manalangin tamo. O ginobiryan mo ing balang tao, mi pangagliya at dalan ng imano, king sepupuna, no? Inyang mi katawan niyang tao ing anak mong pakamalan, yaman mi pangagliya king upaya ning banal espiritu, king sepupuna ng indong Birhen Maria. At inyang miras ng aldo, mi bayit ya kalupa mi, ibat king metong babayi, bendisyonan mula ding sablang indo, idayo mula king sablang kasasagkulan, king mabayat kapanamdaman, pagkaluban mo lang mayap pamikakatawan, ampon matibe kapilubluban, dinan mo lang kapibabatan king pamaglingap, pamanantabe, ampon pamanuro, karing anak do, maging pialimbawanan lasano, king amano ampon dapot, king biye ampon kasalpantayanan, ban king kapamilataning banaldang kayausan, alang patugot mesa ng palabungan ing banal mong kapulungan, karing taong magdala king tanda ng Kristo, ban king kapamilatanda, lalo yang nilaganap king yato ing mayap abalita ning anak mo, Jesus, ang mabibiyan pon magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Siklod kayo po ngeni para king panalangin king Birhen ning Lourdes. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, ketulameng gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula din kay kang kasaupan at dakal na lang masakit at kinayap karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kay kang kabanalan, ban minsan ay aldo makapakirake kuking kekang ligaya. Amen. Ipami at ka ba no misang banyang lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo keti sulipan ti banwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongeni. Ang panipatawad mo kaya kami ding salami keko. Ang tining pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yam kaya paisaul kintukso no na ikabos mo kami king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at wanya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen.
Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligayo, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alangangga. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ken pong Domingo, January 5, umpisan niya in Jubilee Year, kening kakatamong shrine. Imbitan da kayong simbang alas 8 ng abak. Bukas po, alas 8 yung abak mo rin ing misang January 1. Keng pamilya ko, magumpisaying banwa, mayap. Birthday na po kasi ni Mako. Oy, ciao, 94 ne bukas, pila ng oras. At sukeni, 94 ne. So, mayap ito. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing pating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos. Happy New Year kaya kayo nga.